Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Kur'an degen söz emnen manini bildiredi. El-Kur'an fil luga, Kur'an sözünün lugattagi manisi, sözlükteki manisi, bul Kur'an qara'a sözünün mastarı, özögü. Qara'a degen sözdün özögü. Qara'a degen söz okudu degen manini bildiredi. Ce bir ma'na tilavat kıldı degen manini bildiredi. Dağı bir Kur'an degen sözdün dağı sözlükteki manisi cema'a degen manisinde. Cema'a degeni öz içine ökümdördü, cana kavarlarda öz içine kantıgan kitap. Bul Kur'an-ı Kerim'din sözlükteki manisi, sılavardık manisi degen. Emi Kur'an-ı Kerim'din oşol Kur'an sözünün şariattagi manisi tömönküдөй. Fatiha suresinden başlalıp Nas suresine çeyin oşol Fatiha suresinden başlalıp Nas suresi menen bütkön jana akırkı paygambar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge düşkön Allah'tın sözü, Allah'tın kelamı. Mana uşul Kur'an-ı Kerim'din şariattagi manisi. Eger birөө sizden Kur'an emne dese aytыңыз. Fatiha suresinden başlap Nas suresi menen bütüp jana paygambar Muhammed sallallahu akırkı paygambar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge düşürülgön Allah'tın sözü deňiz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala saktoo kepildigini özüne alıp koydu. Bul paygambar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge dagı jana anın ümmetine dagı bul kitapты saktap koyunu tapşırıwadı. Allah Taala ilk Kur'anda bul tuuralı mınday deydi. İnne nahnu nazzalna zikra ve inne lehu lehafizun. Çındığında biz zikirdi, Kur'an'dı özümüz düşürdük. Bunu kıyamatga çeyin özümüz saktoочубуз deydi. Kur'an-ı Kerim mana 14 kılımdan beri bir harakatı, bir sözü alınıp kemitilbestен öz ordunda Allah Taala'dan kanday düşkön bolsa mana uşunday kele жатат. Emi kebir şeytanlar Kur'an-ı Kerim'in düşmanları, İslam'ın düşmanları Kur'an-ı Kerim'de özgörtүүgө hareket kılıştı. Özgörtөm degenlerde Allah Taala şermendesini çıkarıp koydu, korduğunu ne? Açık körsetip koydu. Mana oşoндуктан Kur'an-ı Kerim'de hiç kim aga bir nerseni koşup koya albaydı. Andan bir nerseni kemitip koya albaydı. Je bir sözünü almaş, bir sözünü alıp dur, bir sözü alıp kirip koya albaydı. Bir rivayet esime düşüp durat. Biroq sahih je sahih emesliginde dayça aytkanda toşna ayta albayım. Biroq manisi öte töp kelet, manisi öte layık. Bir halife aytat. Bir halife, Müslümanlardan başkaran bir halife aytat. Bir majlisinde daima bir Yahudi oturat ele deydi. Majlisinde daima bir Yahudi oturat ele. Bir yıldan keyin oşol Yahudi İslam'da kabul aldı deydi. Ana men andan suradım. İslam'da kabul aluğuna, Müslüman boluğuna emne sebep boldu dep surasam, ana aytты deydi. Men yıl boyu oşol majlisingizde oturup gelip akır bir yıldan keyin İslam'da kabul aldım. Sebebi men daima oşol Kur'an'da oşol barıp yazdım deydi. Sözünü sözgü almaştırıp türdүү nusxalarda yazıp özümden söz koşup degендей ayatlarını almaştırıp bir sözde alıp kirip bir sözde alıp çıkıp mına uşunday kitap kılıp İncil'de aldım, Kur'an'da aldım, anan bazarga çıkıp sattım deydi. Bazarga çıkıp satkan kezimde İncil'di bağırası alıp ketти deydi. Biroq Kur'an-ı Kerim'de hiç kim albay koydu deydi. Karasam Müslümanlardan bir kichine balası kelip tuttu, bu kitabı men yazgan oşol özgörtkön oşol buzuğga hareket kılgan oşol Kur'an'da oşol hareket kılgan nersemdi oңдоп koyup attı deydi. Mol tuura emes yazıp koysun bu jerde. Kur'an-ı Kerim'de hiç kim özgörtө albaydı. Müslümanlardan bir kichine bir balası Kur'an'da jattagан balası çıkıp
туралап коет. Бул Аллахтын бир нематы. Мына ошол себептен бул акыйкат дин экен, бул кыяматка чейин бара турган чындык акыйкат дин экен деп ыйман келтирдим деп айтат. Эми Аллах Таала Куранды Керимди сактап коюуда карыларга деле муктаж эмес. Эч ким өзгө муктаж эмес. Кала берсе пайгамбарларга деле муктаж эмес. Бирок бул китепти сактап коюу кепилдигин өзүнө алып койду. Эмне үчүн Инжил өзгөрүп кетти Иса алейхисаламга түшкөн? Биринчиден, Кураны Керимди сактоо кепилдигин Аллах Таала өзүнө алды. Өзүм сактаймын деди. Эч кимге тапшырган жок. Инжилди сактоону алардын аалымдарына таштап койду. Бирок алар кыянат кылышты. Алардын өзүнө таштап койду. Алар өздөрүнүн оюнан напсы каалоолор ээрчиген нерселерди Инжилге кошуп ташташты. Мына ошондуктан Кураны Керим бир аракетини дагы эч ким өзгөртө албай турган, эч кимдин күчү жетпей турган китеп. Миң акын болсун, миң окумуштуу болсун. Анан Аллах Таала Кураны Керимди өзүнүн китебини Кураны Керимде мухаймин деп сыпаттаган. Мухаймин дегени өткөн китептердин өкүмдары дегени. Тоорат, Инжил, Забур бүт түшкөн китептердин өкүмдары дегени. Эгерде Инжил өзгөрбөгөндө деле, ошол Инжил өзгөрбөгөндө деле, туура болсо деле акыркы китеп Кураны Керим түштүбү, ал өткөн китептердин насык кылды, мансух кылды, өкүмүнө жокко чыгарды. Мына ошондуктан кыяматка чейин эң акыйкат, чындык китеп мына ушул Кураны Керимде. Баары нерсе ушул китепте жазылган, мына ушул китепте айтылган. Мына ушул Кураны Керим эң бир чындык китеп. Ким акыйкатты издегиси келсе, Курандан издесин. Кээ бирлер айтуусу мүмкүн, тиги молдо мындай деди, тиги молдо мындай деди, тиги мындай деди, тиги мындай деди, баш айланып калды дейт кээ бирлер. Жок, андай эмес. Сиз туура жолду адамдардын напсине карап, же баланчы молдого карап, же имамга карап, же алымга карап чечмелебеңиз. Сиз туура жолду таразалап, ошол Куран менен таразалаңыз. Кимдин сөзү, амалы Кураны Керимге дал келсе, сүннөт эми Курандын тафсири болот. Анын сөзү алынат. Кураны Керимге дал келбесе, ал ташталат. Мына ушул Кураны Керимдин акыйкаты.